if uhlanganisa psychological phela spiritual ngithi ingathi khona ekulahlekelayo ingathi you lost something on your soul ngomoya khona into elahlekile kodwa lo muntu lona ebeyiphathi mhlawumbe bengane kokuqala mhlawumbe ngane kokugcina abanye bakhipha izingane ukuthi ngathi ngathule ngane sisemshadweni manje sethi if it has isikade sami ingane sesabe yabonga odokotela ama-specialist o-professor siyithole ingane sesibuyela back kwa-spiritual ngithi awuzama umkhulu ubhesini awuzama umkhulu usheke sike babheke mhlawumbe ngokwesintu ukuthi kwenzakalani uthola ukuthi wena ungasibhedwa wakho umtshela ngiqinisa wakhipha ingane ezo-5 so lento ikuyahambisana there's a thin line kuyahambisana na-psychology na-spiritual so lento lena isuke izomhlukumeza umuntu kakhulu impilo yakhe nje ayibisaba right. Okay, khona obuzayo la ngeke ngimusho ukuthi ubani uyangibuza la angazi ngicela ungibuyiselela kumkhulu Beseni mkhulu sisheshise lo mbuzo wakhe la angibhalela wona ngiyabona nezingcingo Nkosi yami ziyaphayiza ngeke sikwazi ukuthatha ama calls Nkosi yami siyaxolisa kakhulu kodwa ngiyabona mkhulu Beseni uthi ke luthini ke udaba ngabesilisa abamithisile kwase kukhisha isisu noma basikhipha engazi owesilisa lo ngithi ngeke ngayichaza leyo ukuthi uma ubhekana nesimo esinjalo umuntu wesilisa thola udokotela uyise ukhulume naye uthi yazi ngiyamazi lo muntu uma ukuthi akamazi akayike umuntu ohogelayo afika athola ukuthi kwenzakalani bese yamlungisela. Okay, let's say ke mkhulu ke ayikho into ezivezayo noma ekhombisayo ukuthi kukhona umuntu wakwakhipha isisu njalo njalo uthola ukuthi into zami nje ziyabheda nakuthi angiyena ke nomuntu onakayo uhamba labantu besintu uyayibona into njengaleyo but into zami ziyabheda into zami zibhekale uyabona so anginaki lento yesintu angazi ukuthi khona umuntu wakhipha isisu but ukhona ngoba ngibona izinto ngithini lapho angithi into ezongisiza kuyona into eyenqala kakhulu ukuthi ngihambe ngikumuntu obonayo ngoba mina ngeke ngiyisize mina ngiyena ngihambe ngeke umuntu ohogelayo ngithola kwenzakalani ukuthi ngifike ngeke uqale bese ngiya kwesibili ngiqhathanise ukuthi ubani ngathi ngiyathinteka la ngathi into yami iyahambisana lento yami nale kakhulu ngeke uqale bese ngithi akangenzele cha ngiyena kwesibili ngizwe ukuthi ubani ohlanya okungcono izinhlanya lezi engiyikizo ngiyathola ukuthi nangu umuntu othinta into yami khona ayithintile eyenzakala empilweni yami nokuyiyona engicindezelayo cha ngoba uyayibona into yami engiphethe kabi ngicela ukuthi singilungisela ngiyabona uma ngabe ke nginikezwe uye imali athi hey mama hamba ngane kwethu angikho ready ukuba ubaba hamba mama hamba owenza futhi sesithindeka sobabili singababulali sobabili ngingayiqali nokuyivuma indaba yokubulala umuntu ngingakaze ngimbulale isibindi esingaka ngasithatha ngingakaze ngimbulale umuntu. Okay, alright, asibuye ngapha ke kumkhulunyezi alright ngoma 98.3 Black Listen egcine ngakho konke hamba uyobheka egcine ngakho konke hamba uyobuka izinto mkhulu nyezisi ke wathinta indaba ukuthi iyahamba lento ihamba nawe iyakuzingela njalo njalo khona mhlawumbe umuntu akethi mhlawumbe ingane yami ngabe isina 15 manje shuthi lento into yaphakade kahle uhamba nayo ma ungayisukumela angaveli izokulimaza because yabo uma ubuka ingane na 15 uthe neyami yazi mina ngangikhulelwe kanye nalo shuthi lento le ayipheli yebo msakazi ngeke ziphele ngebhadi ngeke ziphele if lento yenzeka ngoFebruary njalo ngoFebruary ucabanga lento if ingane yakho mhlawumbe uyatshela ukuthi akuzoba umfana mhlawumbe awusabatholi kabafana usuyacabanga ukuthi la yafana so mawubona ama-birthday ubona iy'ngane yonke into enengane mhlawumbe unesi usebenza mhlawumbe wodine iy'ngane awucabanga uzokhopha mhlawumbe i-social worker mhlawumbe-ke usebenza esikolweni mhlawumbe uthisha lento i-affecta kuze iy'ngane zigcwele all over semgwaqweni sedrobheni semall gcwele iy'ngane so into eney'ngane nje yaku-traumatize like uba traumatize ukuthi uyahlukumezeka iyakuhlukumeza lento for good forever and ever ngeke iphinde iphele up until uzuthole i-healing uzudile nalento uyiface uthole ukuthi manje uyidlulise wenze i-peace nayo uma ungayenza i-peace nayo ngeke mkhulu sengiyafika ke kuwena